Hipriang sngoba ya pibaroki paraloki parajor sasisen sakisawayom. Hakajing yakun semifinal jongka UEFA Nations League. Arajar arpulai kabalalong mentakamit apa dengan Netherlands Persia ke Kroasia. Karena Netherlands kabalaya kai halari. Kalamat ya kan namrem da la saukul hakmat ke Kroasia. Kabalarung sendon saka final jongka UEFA Nations League arajar arpulai. Hakane kajing yala kai semifinal. Dai kana Netherlands kabalaya ban tap ning kong ya ka kul hakaminit. Balai pusau leng ba udi malen. Bat ka Kroasia pat. Kalayo ban pai ka deke sikul jong kana Netherlands hakaminit basan pusan leng ba ka penalti bala shoot dau kramarik. Hakaminit ban nyau po upa salik ikumba un penjob ya ka Kroasia tang haki kendai po minit. Haden ba ulayo ban tap ya ka kul ka ba na ka menta ka Kroasia. Penban UN lang kana Netherlands suaban kut artat ka jing yala kai kata hakaminit ba kendai po plus rew ulayo ban tap jelang ya ka bol siapa kul kabala pelong sendon ya ka jing yala kai bahaban ra saka extra time haden ba kineki artim kilayak haj damar arkul habala ra saka extra time ka Kroasia kalapan iya ka jing klan bor jongka haba kalayo ban pentambiang sikul tang hakaminit ba kendai po pra bat uluka Modric ula saprek sendon tedam hakaminit ba sispak haden rew haden ba ula tap show sa sikul na kabenta ke Kroasia ka ba ula tap leng ba ka penalti kumta hado bakut ka jing yala kai ka Kroasia kala job ya ka jing yakun da saula Persia ya kan Netherlands parung sendon sa ka final jong ka UEFA Nations League hakasin ka manengkong barkan day ka final ka ba na ka menta jongki haden bagila rung sa ka final jong ka World Cup arajar kat pra kajing yala kai menne ka met kalong ka bayak haj hadu kata-kata wala ka skorsit ka pen ikum ba ka Kroasia ka job da ka basuk kumta da ka ne ka jing poi final ka Kroasia lesi kala ruban job trophy hakasin ka manengkong lada ka laban pelim haka final ya ka tim ka bajob haka jing yakun hapadeng ka Spain Persia ka Itali kubla ya pigi para loki para jorgi ba pej ya ka video hadu ka bakun ngikir par rid ya pi sngau pa share pa like ya ka video pat kan mauru pan subscribe ya ka channel titat hadu bengin dia sembiang haka wei pat ka video kubla sibun